India Central Bureau of Communication, Ministry of Information and Broadcasting, Regional Office, IMPHAL AMADI, PM SHRI School, JNV, KHUMBONG, IMPHAL West, PUNNA KHUTSAMNANA, SHINDUNA, Special Outreach Program on VIKSIT BHARAT 2047, highlighting Nasha MUKT BHARAT NGASI, PM SHRI School, JNV, KHUMBONG, IMPHAL West की multi-purpose holder PANGTHOKHRE. Thoromaduda JNV KHUMBONG Principal Elori Golmai, PIV and CVC RO IMPHAL की Additional Director Dr. Ingam Pame IIS, NJV KHUMBONG VP Soram Anil, CVC RO IMPHAL की FEO H Dipakumar Amadi, Southeast Asia Studies की HOD Professor Dr. Chinglen Maishnamna Athoiba Mitunglen Oina Sargyaki. Thoromaduda Cultural Jagoi Isai की खुथांगदा विकसित भारत की मतंगदा इंडिया गवर्नमेंट ना पाइखलक्लिबा थौरांग की मतंगदा उतकी अमदी अवेयरनेस पीकी लोइनना विकसित भारत की मतंगदा पांगथोखिबा क्विज दसु मकोक मतंग तारबा सिंगदा सर्टिफिकेट अमदी मोमेंटो पीदुना इकाई खुमनबा उतकी थौरामदुगा मरी लेनना PIV and CVC RO IMPHAL की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर इंगम पामे IIS ना फोंदोखिबदा तुंगी युमबिरल ओरकदौरिबा माहिरोय नहासिंग अमदी अखोय खुदिमगना India bu develop oiba country ama oinaba VIKSIT BHARAT oinaba leingakna thamliba pandam masibu mapum fananaba aikoi khudimak ke thodang laurasi haiki. If you want to build the vision of VIKSIT BHARAT at the rate of 2047, to make a country developed nation by 2047, when we will be celebrating 100 years of independence, we all need to give our best efforts. VIKSIT BHARAT 2047 hari se independence 1947 lagi hauna 47 year pada ni sahi sama ho itu. Sahi sama year pada koi se developed nation hai na India big vision ne. Ado thunge hari di koi miyam se mana ngambududa hodna badai adu idi nang ngamui efforts miyam se koi punna ko seminaraga with all of us together we need to give our best effort to achieve something great adugi ai haining midi angang siksida students miyam na bottom line is if you want to be successful in life, nothing comes free.